abakobwa. Ijambo rya kabiri ngo bose bari bategereje. Ijambo rya gatatu ngo bose bari batwaye amatabazi, bose bari abagenzi. Ijambo rya kane ngo bose barahunikiriye. Abanyabwenge barahunikira, hari n'abapfapfa barahunikira. Ijambo rya gatanu ngo bose barasinziriye. Natangaye, narinzi yuko abapfapfa ari bo basinziriye, abanyabwenge wenda barahunikira ariko ntibasinzira. Ngo nabo bagize gute? Barasinziriye. Aha niho ngira ngo dusengere tuganirire ahangaha. Naje gusanga ikibazo atari ugusinzira, ahubwo ikibazo nicyo wasinziranye. Kuko icyo wasinziranye nicyo ukangukana. Ikibazo si korona, ikibazo nicyo winjiranye mu bihe bya korona. Kuko icyo winjiranye mu bihe bya korona nicyo wasohokanyemo. Ariko haleluya. Kanatanga ndimo mbitekereza usanga nta muhanga mu gusinzira. Havuga ngo nge ndi umukomando, ndi umuparakomando, ndi marine, mara amasaha 2 mu mazi. Ngo nge ndi umujepe, reka ndyame nk'abajepe. Umujepe n'umudaso baryama kimwe. Umupilote n'umunyonzi baryama munsubize, baryama. Umufundi n'umuyede baryama. Dogiteri n'umutayeri baryama. Perezida na dirija baryama. Diakoni n'umunyagice baryama. Kandi ibimenyetso byo gusinzira ni bimwe, n'ukugona. Kandi kuva naba sindabona umuntu ugona mu kinyabupfura. Nge mvuye kwiga mu Bwongereza, reka ngone mu Cyongereza. Abantu bose bagona. Munyemerere mu buryo bw'umwuka uru rugendo turimo tujya mu ijuru. Mu yandi magambo nta utasinzira. Ntiwakwangwa n'igihe imyaka waba umaze mu gakiza, nta utasinzira. Ndavuga ibintu bigeze kuri 3 ushobora gutuma abagenzi basinzira. Ntabwo twakubwira ngo byuka tutakubwiye ibyagusinzirije. Mani baho umugisha, mwahisemo teme nziza. Yewe usinziriye we byuka uzuke. Hari n'abasinzira bahinduka imirambo, ariko ubwo bakibasha kumva hari n'amahirwe yo kuzuka. Jambo rya mbere rishaka gutuma abagenzi basinzira ni ugutinda mu bigeragezo. Munyarwanda aravuze ngo urushize kera ruhinyuza intwari. Nyiraha ndagusenge wowe waje muri iki gitaramo, data gutabara utaraseba. Babyumvisha, Imana ibaha umugisha. Data batabare mutaraseba. Urushize kera ruhinyuza iki? Narindi muri Bibiliya genda ndeba abantu basinziriye, kandi n'abantu Bibiliya ishyiraho akadomo ikavuga ko ari intwari. Mu Isezerano rya kera nahasanzwe uwitwa Eliya. We n'umuriro babyumva kimwe. Uyu muhanuzi ntarindira kujya kurahura, pfa kuba umucokoje umuriro ahita umanura. Ariko Eliya muramwibutse ku musozi Karumeli ahitana 850 ba Bali n'abashera. Muramwibutse oya muramwibutse ajya ku mwami guhagarika imvura, Imana itamutu yakoresheje impano yitwa kwiyumvamo. Arareba asanga Isiraheli bakabije kugwa mu byaha, ibyaha bimaze kuba byinshi. Aravuga ngo niki cyaba gituma ibi byaha bigwira? Aritegereza asanga ni ibyaha by'umurengo w'ibiryo. Mbabwire yuko hari ibyaha bituruka ku bibi, mbese kuko umuntu yahaze. Hari ibyaha bituruka yuko umuntu mu nda harimo akantu. Warwana ushonje se?
cyo ni icyaha cy'umurengo w'imvange. None se wasambana umaze iminsi n'utarya? Umuntu wishwe n'inzara amaso arameneka yanareba ukagira ngo ari kurunguruka, uramuntu ari guhengereza iki? Ntacyo ahengereza, hari amaso yamenetse. Undi utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Inzara murayizi, inzara iragusekura. Hari abavuga ngo isa umuhondo, ngo isa icyatsi, ntabarigira. Ubundi biterwa naho uhagaze. Ariko inzara ibamo amoko atatu. Ubwoko bwa mbere ni umuntu ushonje, yabuze uko ajya kurya, nabona akanya arajya kurya. Uwo muntu arashonje ariko arabifite akazi kamubanye kenshi. Ubwoko bwa kabiri ni umushonje, afite ibirayi n'ibishyimbo na kawunga na dodo, ariko asonzeye ifiriti na mayoneze. Iyo atashye ubukwe akabona igishofe n'ikifiriti, gahunda ari ukwiyarurira, kandi ari ku murongo. Atangira kwatura ataragerayo, ati Mana wihangane ndayarura. Akajya aganiriza uri inyuma, yakongera agatera ikijisho ku gishofe n'ikifiriti, kigira imbere gato, Mana ndayarura rwose, wihangane ndayarura. Iyo imbere ye hari batatu, ajyana akaboko isahani akaba yizanye, kandi ataragera. Akajya aganiriza inyuma ye, ariko ubu bukwe ni bwiza abana, akongera akigira imbere. Ni umushonje, hari ibyo afite bimurengera, ariko hari ibyo asonze. Neno hari n'amasahani bazanye yuzuye ibisitaza n'ibicumuro ameze nka sede. Mware yabonye aya masahani nayo ni danje rwose. Ariko yahuye n'abashonji b'abahanga mu kwarura, ayiterura igaramye ityo, kayita yibara kubati ndayarura tu, kayita yifata kubitana ikijumba, hana kakubita umwumbati, hana kakubita umwungu, hana kakubita iteke. Ariko ubwo indiba ntiyabonetsera, ku buryo yarura agiye kwicara ukagira ngo hari abashyitsi bari kumwe. Akahita afata sitro n'amazi akabitwarana. Ni impamvu inzara. Ndacumbagira, ariko nimugire ngo ni amafiyeri. Abajya babikurikirana murabizi ko nakoze accident, habagaho n'igisima. Hari kuntu nkandagira nkaribwa, rero muri chevier niho hasigaye ikibazo. Mutaza kugira ngo nabyo ni ubusirimu. None ubwoko bwa gatatu bw'inzara ni umunyenzara. Umunyenzara we nta namba. Ushonje, umushonji, umunyenzara we nta namba. We ayarangiriza habiboneye. Nubundi yahoramo, ni wamupangira yitatu nubundi ari mu yirindwi yafatiyeho. Mene abo ngabo hari icyaha bihana kitabaho, kituruka ku ihungabana. Inzara iba yarakoze ku bwonko. Icyaha kivuga ngo Imana imbabarira inda nini, kiriya cyaha ntago kibaho. Inda nini ibijyamo nta n'igarama ryarengaho, ahubwo kubera ihungabana. Iyo ariye saa sita na nijoro n'ejo akarya, n'ejo bundi akarya, ahita avuga ati iranyica. Uzature kudaheruka gusenga, intege nke, tukugira inama wongere uyoboke ibihe byo gusenga. Inda nini ni impamvu zihungabana. Imana rero dutabare tutaragira gute. Inzara yaranyishinyicana n'umugore, muvuge ngo kagira inkuru.